Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu doomba Mwenyezi Mungu ikemjua wanono msholo wanono ho hanza rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yahifadhi fami zahatu yahifadhi hasonsi pia. He kudratillahi ya Mwenyezi Mungu ajali ya ukaya wa malani kaudomliyo hanyonsi pia. Zensihu nyitukufu zinu zikensihu za milango na baraka na unono ya haina mwana mkomori. Insha Allah ruwako uranza riwatso uranza ruwako ulirema garwa bushiri yao heri na baraka ho jimlifu hanyo Mwenyezi Mungu ajojanlia ikeswa roho mahon duniani hato sonsi pia hauka ye dunia gaenda mbio ye dunia ihisa inde dunia ya mwiso ekanga wanadamu wajinika o wakati ya ukaya wawanru wa uhumahun duniani hata dahari waongwa jitrompeo au kanga joha sonsi pia ya ukaya wenji wakana maana waja walawa nana nga wajoka huja walawe watukufu wajamalifu ngasina sujet mbili zilo très important walaza sujet za leo sujet vraiment touchant amina oka la plupart ya wanadamu pia ça va faire du mal. Ça va faire du mal aux gens. Wa alaikum salam Mariam Alimayi. Watukufu wa jamalifu. Yemana ratunjia hotlasir kana zinji za ufanya. Yodemana arma dizeri ratuandi se message. Rifanya harma zele razin. Nyezi Mungu nari jaili ya ukaya. Izoramba owenyi za sujezinu. Wailewe waramoka ya unti utovadabu. Walo ya ukaya unsi ujewiri. Shalhamdulillahi ruambilo asikar jirongo wa. Rahare jatunda e deuxième ani ye kote opposé. Ze kote zombili suhanzali zitunde. Garjerongo we. Watukufu wa jamalifu sujembili zilo très important. Ikao na mpartage au kangaranzo na damoti pia wanjie. Walunge. Ya ujoka content. Ya baki uirimka. Oui ça va bien alhamdulillah. Ya utujoka content. Ya lawe swafi kardia force mru ya ridunge wala ya baki ya rishilie. Ce qui est pur gojo hula mdungu shido hafanya 1 heure de temps. Ya he message kanga mfanyo hakansi hasuive pendant 1 heure de temps ou 1 heure quelque. Ya ishema kalima niaba unaboka tsunanza. Vous voyez le problème des gens? Je suis bien mon frère. Tu m'aimes pas wokuji wanam. Zabarin rurenga wakatwa hopia udunge video ya 1 heure de temps. Pourquoi utso unanza ushido urengo wakatwa hopia unishila izo minaba? Nimdo TikTok kaka mtsu tapote ganjozia hauka ya ilo importance da hunu Facebook hundi wa ikao ze video zangu muzifanya depuis longtemps ya waka TikTok kamtsu tapote ganjo bloke ye TikTok nji concentre hunu. Watukufu ngasina sujet mbili comme d'habitude. Wa alaikum salam Ravia Favu. Wa alaikum salam Masorma Manadia. Ye sujet ya mwado watukufu. Shababi ya rengwa ujahunu. He kondisyo ya rengwa ujahunu. Ne mwana mshombabahae. Ili ya jialole ye mwanahe mwana mshombabahae. C'est-à-dire ya jialole ye kuzinwahae. Ye kuzinwahae ye mwade. Yeti mwema, tuone mzade, tuone mwanamshe. Eshapuza ya towema, lokaya, ye karongoa. Yoshida hafanya 1 heure de temps, raja toa kalima. Shangene zungo zahe hakansino.
Ça bug parce que comme tu tapotes. En tout cas, je vais bloquer TikTok. Henu jokat intéressé ou jojadunge Facebook. Hen eka mja tapote ngam jozima iho ou le Facebook wandungi. C'est tout. Hauka ngam joka bongo bwanade mwale yabo wa signalé ho. Wa alaikum salam mama chérie, mama Ferdinand. Longue vie à vous maman. Ikao harenge mwana mshombabaha. Wiswa de la takuku. Bada hamrenge huja he condition ya jia mloze e mwanaha. Alisa iliva laba. Ya jia mloze mwanaha. Ola shababi haja bada hawaswili. Haja haone mwanamshe na buha paromo na komori. Yoka jambi la ukaya ya oma vara shaha haone mzade komori. Wa usukuye mzade ya beluani mzaza haewenda mjini hamono. Ye karongoa. Yo ushinda hafanya lera raheja la sekalima. Yo mkinisha hakanse mwanamshe gejuma ujitesa. Komsa. Sha ye zunguza. Ye mwema. Ye na formu jema. Ye na tai. Ye representable. Sha zibaki ya ukaya ye karongoa. Haina wakati. Gujuangaleke nu hata ya dojitesa. Ye shababi uharengwa ujahu nufaransa. Aba sarizamba o hata fijo hambaka na ulola ye mzade. E wana umahe shababi wambangu wajua umuwa fe kwa wana umahe mavayu. Pourquoi wakaukubali hata uwa preparo wa visa ubala ujahon. Wa alaikum salam. Oui. Oui, Hassanat informé Naïda. C'est maintenant parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Oui, Bokildo. Salut. Wa alaikum salam Marie. Youssouf mama chérie. Garenda o harma iyo de sujets amado. Ye shababi hajamba katsumlola. Garjo huja ri détailler sujet. Sujet abili. Mwanamshe ulohunu Marseille. Ya tsawa owanaha hewarengwa na serikali. Hasibabu hawara. Ye mwanaha ye mhunge hunu nguhuzo. Yo ujuka uheya nyonga ngujuheya. Ikuwa na umahingwa juka uriajise ngwajuriajise. Shemzade tsimpara ri hadisi. Ni mwelezo binadamu ni faida ya maana. Hanifute mwala pe. Paske ngutsa uo. Kalboshi zahawara rahani wanahe ikaudo ya zaya. Hata wana warengwa ne sirkali. Ye mhu ya dohuza hunu Marseille. Ni atikele ntizo wana. O wana gwa mampesheo. Vomio wana. Wende nanti. Ni ya hunda liberte ya hahe ya udohenda Burundi. Ya hunda liberte ya hahe ya udohenda Burundi. Ye mzade oi. Ikawa wana hahe warengwa ne sirkali. Ye majirani wakaumabia. Ye majirani wakaumweleza. Haparojili wane sirkali hodahoni. Hambilo. Yo uroha haranso wana. Haruma wakati mji na wakati mji ya kekaja. Finalement. Hatsaua owana kajam na mwishelo. Yeye mwinyi kajaba hatsaua wana hawara. De heli yafanya ne komportoma kubelo wana. Bando wana warengwa katina hata. Bahamu shaji konsantre na kariboshi la hawara. Baringu jono kange jweni subhanallah. Ye mana ye mhu nguhuzo Marseille. Na ye ngujuke mana heyo huza. Kadjo haruma isuje. Gatsungu design ura design ya hinzaziwe. Ye msade wenge Marseille. Gujirendo moto mtiti. Oui, komori ya hakim tukufu. Gujirendo moto mtiti. Gujirendo kange na 19 ans. Na buha tape dans le 40 ans gwendo. Gujirendo kange na 20 ans. Na buha tape dans le 40 ans gwendo. Gujirendo kange na 21 ans. Na buha tape dans le 40 ans gwendo. Watukofu. Raho wanao jarengwa tsiparo hadisi daminaye. Banda hato wemru mahahe. Demru mahahe katsi ala modi. Halungu maname wanwa jina. Hambia mru mahahe nirenti. Bantu uta qui m'appelle là. Hey. Arrête. Hey. Appelez ça iso s'il vous plaît.
o wakati yado anyakano wana yado zingaro wana hedianzao ne negligence ya hemru mahe pourquoi ne negligence ya jema na nemrumme ya dunga mahawara tsede tsadi sidamina ye iliruhundre namna ye mzade hadofikiruka ya valami migamjoka udunge sharmu shahahe ne datani ya hahe ne mahadisa hahe ne interesse na eba nunga msojo hujanjo no les rongo ikao ça fait longtemps ya nungo ili changer gon le jesi matsana chenga karja ile wana tsede simle je kadabili wika nauzia gami en direct maman François, c'est pour cela que amtsongo coupé amtimize direct langubanga en direct Sinyangu Timeleza c'est hata deuxième fois ça disilamina yensu ya mwiso hakaharoha harantsowana hedi hafanya 2 jours à 3 jours hakaule wa yemanaha yemhu ya ukaya olangu joshida ya okipe wana na wede manaha yemhu hakauhansuka ya olangu joshida okipe wana hajaha hundo wana warengwa ne serikali yemhu kajarengwa haukaya hatimize aishi shabade mhu kajarengwa giharma zenzia za Marseille nguhuzo na hii hakauhuza rangu wakati mzaza hai rahaji owana ujarengwa baada haja ya jwako wana warengwa kaja intéressé hayatushia sabek parce qu'il y a des gens qui m'appellent namtapote wale wa mtwezekeli jomkinisha etsibeki Woya haja huno wana warengwa hatura juru yenda yafanya honziani ya kauleo mwanahahe ulo na 18 ans ya uke mwanahahe na wala deja sadunge mrumme hakauloke mwanahahe ulo na 18 ans gujoshida ya okipe wanyanya ne mwanahahe ulo na 18 ans zembio zahahe ya rohe yende Burundi ya doni kwa mapesa mna mwana mtiti o wana warengwa nzadze kati interese o wana warengwa nzadze kati wafilia hazambia wanzani wahe ya ukaya yetika ilikuwa basa gwa obie sécurise na min kashidi na bakoda honi lokali madam nzadze munyuza ya mwana ya beuka ya kairibo wana walo harumwe sirkali bangwa joule lwando rahane kaskada mina obada mikashidi na bakoda honi nzade hamada wa wana hongwa jo biswa purunku kuna uzijua o wana hongwa jo ubaliwa d'une manière ya ukaya vraiment shina swara o wana hokwa na hoda shioni raidi ngwa lola one sirkali yode fikira kahanza hawi suheteo hawi suhete ils sont comment? Les gens qui appellent de me déranger, ils sont comment? Vous me voyez que je suis là en direct? Gamni para ou par exprès, il y a direct de bug. Hazambia manzanoa ya ukaya ya wana ngo gwa en sécurité. Gwa bien sécurisé. Da mimi kado bakoda honi. Na de problemu wakudoro habangondo hazini. Wauro hahudungu wanaume watuna hata mradi. Wauro hahudungu wanaume hudozunguli ya bomzade wewe. Esha wafilisha tu wanao wa neglige hindri ya Rabbi. Esha wafilisha tu wanao warengwa utuna hata susi hindri. Ye manao mhuu ye kadula loda honi. Yo ula na hawara na wanzani. Hata wakati yanza uharejo yoda honi. Wede mwanango ye mhum na mwana mshe ulona 18 ans. Subhanallah. Dizonga wa hulu Marseille. Gotsongotle bote ya. Wajina maga una 19 ans. Wajina kanga una 20 ans. Na bosa tumize 40 go wendo. Hudwazo kuwa nada mungwa hutseshia. Hudwazo kuwa nada mungwa hulaaniyo. Umjiwaho mungwa hulaaniyo. Mzade hamandawe.
watsaua wakana mrume wanuke mrumaho katina valeur go prefere hawara na hawara uwanaho warangwa ne serikali kazi tuhu touche kazi tuhu dérange chahuano que meilleure solution ou qui est en paix. Quelle paix sans tes enfants à côté. T'as pas ressentir les douleurs d'une mère. Burundi hubabaisa yedi manara mabani hewe imalala oyanunga liwao yamenyi wazadi wenjizi akili yeze 1 heure de temps neze 2 heures de temps yamenyi wanawashe wenjizi akili garjoka mwanamshe youtsa wawo mjibu rahana mali na mapesa youtsa wawo mhiso wa excitation rahana mali na mapesa shayo ketina hata mana rahano wana mzade hamanda wo imana haho hahushindi gehunu Marseille ngujihuzo nguhuzo ngozijuo ngorambuo kamtuishia ikaga mwishana mettez le cœur s'il vous plaît ikaga mwishana mettez le cœur banga buyamba katuishia nsujua ndaye nsujua dahon nyezi munaniki khatima njema subhanallah nyezi munaniki mwisomwe na subhanallah Mrungu trouver le courage hudiweza ukahunda makiltas hasibabudu wanaho wao ye makiltasi wa hundu hutsaue mwana hao wanaho warangwane serikali hari udolale wakati kaudo wanzao udodungaze twarabu udodungaze ambiansi mimi turamu un homme comme moi que j'habite seul miti d'intéresser na matarabu miti d'intéresser na matarabu miti d'henda na makonseri mi huenda haruma ukumbi haukala mapatano mi huenda haruma ukumbi tsende tisaidia tuonesa kwa utamaduni hapo shatwarabu konseri nyi ujuano kanika mdoni wona ça m'intéresse pas mwanamshi hamadawe hutawa wanaho warangwane serikali mwanamhuwa honge hunungu huzo hutowe mrumaho hudungu hawa ranga wedona hawala ngotugenda bionizo mwanaho ulona 18 ange hunungu tsongo huza ngozi juo kanguhuzo ngozi juondo marahaba menjimzo hangu ngozi juondo bombo mwanamshe wewe haina usiku ngoso yabo hutla bote ureme le podala hao hutliam na peruki huzungulane boulevard nationali haringonzo mazababi n'importe quoi t'as pas honte wana hao wazaya kutina ikoza wa usante yindi hata daune mwana hao nyujwa ujihundwa ye mwana hao ngura ngwa hula baho udungana na hawara hun mrungu tsawo yatawe mrume nyakani hawara ya latif mrungu tsawo yadunge mrume nyadunge hawara subhanallah gamjore nga hawara hata wajewa mrenge ni wardi warangu nuwana hanyu gwajo mrenge na liwa mrenge ni nuwana hanyu benga mabubu mwanamshe wewe si hadisi da mina wekado mwadu si hadisi da mina wekado abili si hadisi da mina wekado ara aba sazi shili za mpaka hauke mwana hao harende ha champion hunu Marseille nguhuzo ngutowo na wo mwana ulona 18 ans subhanallah iyo de maisha ya izo de zenjema za wakaubidi je wani umtsabuse umloze ukiswani mabani hao shahu babaisi wani mahawara wahumenye akili wahumenye esprit mwanamshi hamada we hunrongoza ila juzi mshula jana hunsese tufanya mansuhuona. Ok, moi je peux pas manger n'importe viande. Il y a des viandes halal, il y a des viandes haram. Viande haram comme la tienne, on ne peut pas manger ça. Arrête de draguer les mecs. Arrête de draguer les mecs. Tu fais la jeunesse, ça va quoi? Ça va quoi? Zia baouli sa mwanam shihamadawe. Honte à toi. Kutina hata mna mwanam zima ya hubaki odahoni warengwa pia. Yemna mwanam shenge hunungulalo maheni le rayan zao. Et mwanam shengulalo minuit, 2 heures du matin, même si kongo de coucher honziane. Ça te fera rien mon mzadze wewe. Et vous sentez dans ZJ. Vous sentez dans ZJ mzadze hamadawe ya Rabbi. Ambiyo wanauma hao. Kwa tsunami hata mbahaba. Kwa naunishangaza hata na barongo. Wala nsuri hata mbamla mefamia ha. Gamludi tina nuhabi. Nsuri hata
tamba mdu arme famia ha hauke famia ha hoibidi wa hubehe komori wende wa hufanye malala wa huzunguwe wa hubalienda kwa nyamawi wende wa eziwe majahe nyamawi ya kili huraje udojo ukaya kabana hindu jamana mdumaho hawanziza huono kakairi yemedanziani ema profitori wajodole malalao rahane mdumaho uhanzo subhanallah mdumehedeza depuis longtemps hafanya hani za ufanya rekipero wana katuja rekipero wana wewe ngorogosu manzana ukapa gauna accès libre gauna accès libre gawe tranquille tu vois que c'est normal wana shohango mdungu mdungu zina gamzuna ukazuduzu afdali hanu wana hanyu gamtsawao zina rahane sitara gamtsawao zina rahanu wana gamtsao menye zifaye zahanyu rahane zifami zahanyu subhanallah gamtsao mdungu mahawara watuna hata mradi wajadom profiteni zemali wadom rengiani zemali o wana hanyu wa galeri wa kiarmatabu angali mna mwana msheikao hapa harede mna mvion wakodo mna mwana mtiti 18 ans yarude mna mvion wakodo nzaza hika sumtabisha na yengu joke mwana hengu huzo shabanda ihazinge ni yoba izo katuziwana tifanya mina sikadonga gabo mzazi uleonu Marseille yo uhuza tizamba tamba ya renti hasi publika tulamona mida ujomua ya fait n'importe quoi haini usikungu nono je suis là kena utsunga kakarma bieni wana shohangu wazaza hangu kairo mruba kiarma sitara rana mruhola wa hayani kairo mruba kiarma sitara rana mruho tsuhenguo kairo mruba kiarma sitara rana mruho dofumbulwa naji gamjona hama banu gamzirenga wana banu gamsungo kadi wa munziani gamjona ukava banu ganyiharuma sheo gwazirango bahari gaudona mru kadhaa na mkawa sheo hauka mru msheulo na mru mme uwa mru msheulo wa sheo mru msheulo na mru mme uwa mru msheika ulo haruma sitara gera de mru yaza ya wana warungo wana wala tuwabe sirkali bahari abasango lalo wakati wanzao ça béguit trop parce qu'il y a des signaux nyezi munaniki khatima njema ya Rabbi wana shohango qu'est-ce que vous avez dans votre tête haini mbu ya tukinaya ya zabana mdojo bwana shohango même si ça va vous faire mal mes mamans il y a mes mamans là dans le direct il y a maman Turam il va voir sur le certain haina mrumshe ya buha ya tayaza ya mwana ye mwana ya lingana una mru kinaya haina mrumshi ya zaya mwana hate mwana ya lomru mdu hazimlinganao ya lona 12 ans ya lona 13 ans ya waka mwanage na 12 ans na 13 ans mwana msho youla wakudi youla wadamu bomza kinaya namkinaye shamdugu zayo mwanage na 12 ans gena 13 ans gena 14 ans gena 16 ans gena hata 18 ans 19 ans par exemple yemzazwa katula dianzia haro jeunesse wa hedo utsahao haro katula dianzia tsahe utoto njaga mparo naibu mlatso wana neglijo wana mwana harenge mafa koma mwana jokona mkamzaza hae hadungu comportement bi gubalo mahawara guzungulo yoro hake mwana gujokao wenda hata waye mwana ya hu respect gasina mwana msho haparo twawo hata kajaka wone je suis parti parce que j'en ai marre ce que je vois chez moi. Mama hangu ana suku bala hawara ujuda hon. Sijihundu wami mwana ntujwa na baki. Ça me fait mal. Parce que mama hangu ni suku bala hawara. Ye mwana wo hajua endeza. Rishemeza shemeza ili mwana wo yatsa. Sizurongo abanu ili mwana wo yatsa. Ye mwana hamba ukaya non. J'ai pas sorti pour rien. Parce que mama hangu dongo bala wana ujuda hon. C'est pas normal. Il a pas fait le halal. Nyezi munalike khatima njema. Yanike mwisomwema. Nyimrende. Sebendi mtsona ukina hivu. Sebendi mtsona mbalu kuhamba sitara. Sebendi mtso sikino wana. Sebendi mtso hifadhu wana hanyo. Mdungu plaisir ya bezo ya Burundi. Ya dungu bezo ya Matsomale.
hadi waza yareda mru njema, yareda mru mshe, yatukuza mru, yatuwa mru mabungu, yatuwa mru zenkudi, yajaya zadena mru, yanika mruana. Leo mru arede hamanadamu wapeu enemi, yaji hatarango wana ne sirkadi, ye manarede ya leyu ya dohuza. Vous pensez, tu penses que mbaba wana uogeravi? Yedi hate mbaba ngudongotla we mana. Mbaba hedi hata hala wahunu maksengedahu. Abar zambao. Mbaba henzahe pari. Guyeshi pari. Hasbabu katushinda ya kastahamili. Hemba manahe ulone 18 ulohu nuhuzo. Mbaba hede pari. Raidi katushinda rekupero wala wanaha. Eske manamshi hamadawe? Ya Rabbi. Manamshi hamadawe. Eske ta une car? Ta une car? T'as préféré que tes enfants wake hule nawe ne unge accès libre na liberté. Mimi lo shababi, mimi mwanamume kabati mradu pa Josu tabeni hono matorabo na bomi uzito waze pib. Jamais. Parce que nsutsa hamaudu ne dena dangu ya matorabo nife yambatse demroni. Gejo hamba ajali jati par sorma ukumbi raili lade utamaduni shane de harmatorabo na danguhe yambatura mhadangu hafia torabuni. How hard my body? Impossible. Jamais. Personne. Kabati. Ben gam hamobu manem sheweu. Gam joka c'est déjà trop tard. Ye message hangunu do hamba hata ani. Nyezi mguwa ineze komanteri ujo uziwo na harme direktinu. Udo sikiti homuo wao. Ye roho yaho ido nyamfuha. Parce que déjà husa kutina atahaya. Kutina atamba iman. Kutu sikino wana. Ye mana honguru hata yensabile nswarabu kutuspitobu hanya wa mlogoza. Haukaya nguanzu mazababi. Nguanzu majuen. Subhanallah. Nguanzu majuen ya Latif. Ya Rabbi. Nyezi munanike khatima njima. Nyezi munanike mwisumema ya Rabbi. Wanashwangu mjahunu manga mlawazi ankili. Mrugu kuharuma sitara na mahaba. Hakane mrumaha mbaba huwana. Nguhanzo nguhanzizo. Ngufanyo tout ce que tu veux. Huja hubebe ihashe tona huzaini. Wanze udunge ye dunia yabasa. Dunia ikao kabati mastehi. Kabati respect. Kabati satamba namna ya ubinadamu. Shawanadamu ikao walojuma mkorompini. Mwanike zemali za howana. Mwamenye les esprits. Mfanye tout pour toi. Ta waramene jusqu'à que tu deviennes vraiment bizarre. Madame c'est bizarre. Ou ça oui madame me hawara na mrumaho. Ya Latif. Ya Rabbi wana shohango. Wana shohango. Gari johu faranse dunia yinu. Ye fasila mrukana mwana ne mrumme hoda honi wake sitara o wana wasome o wana wanjankili maudo kamrumdu hazi ye mana tube maison de retraite shaya hugarde ya hwanze ya hwanzize ya hutukuze shamju hanyoti pieza kilizanyu zimenyeha hariga manzo mazababi hariga mdugo mazababi minka mibani depuis y a aucune femme ici en France ya jo par just mutabe tim draguer Timtsan lenaye, Timtsan fanyi paso gamjou facile master na dignité na personnalité. Wakati quand gamjou kamimi turam. Dès que je lutte tout ça, il y a des gens qui font des pièges wajuhanza wanasi kwa na ushinda. Bebu wana shohangu. Kabati na mnamjou fanya mafiti, kakarma biani, na mtukiwa, msitukiwa, shamtsawa, maani hawara, na wanada matuna tambradi, wanahanywa kimajilele, wanahanywa rungwaniza sirkali, wanahanywa lalinai, wanahanywa yashinai, wanahanywa tile normal. À ce point jusqu'à wanahanywa rungwaniza sirkali, ça te dérange même pas. Wende hata go forcer wane sirkali ili wende wa ono wana. Gamonao le pur. Gwadongo mpara ibidi udo jo ono wana. Yani kiwa juri ya dohende, c'est-à-dire, carrément, il n'a pas besoin. Quand il n'a pas besoin, il y a tsohende, ya waone. Yesil kali do dongo mfaria. Vanwe bidudo ja usuko jo waona. Gamona umpa bihadi samani. Gamona upe uhamadu mzadewai. Hoja ya menyu ya kili ni mazababi. Mtsujua, banunga bila unziandai hata wamenye ya kili. Eba nunzi ya wajumba hatu watuka wibira. Eba nunzia wajomba hatu ikao watuka wibira de yatsonga mlowai haukaze nzia bese mhunduka mbilo hanmanzi ya bizarre
Shenzia ya ujana mwana makauza ya wana hata mjambe duniani besenti nenzia mbira wabasa shaga mbira nzazi rajina Mwenyezi Mungu narpenesha kama mbebu mwana mshahangu te pas une sœur à moi te shetani gamtsa wao wanaume hau mwanamme utsona mradi ujojarongeze mali zaho wana abasa kutunu kwa mali zaho wana kutuziona imala zinji yao ngotsa uo o wana warangwane serikali ni hunde accès libre uenda ona hawara panda 3 jours waru hawenda zaho o wana waja warengwa imwana ho mhuwa kaubidi maudu je umtsabu se umloze nge hunungu huzo wanaume wengi walokunu Marseille wasawa Villar mwenzi ya hiyo. Est-ce que ngujongla mlomia mlole? Jamais de la vie. Qui va marier avec? Qui va marier avec? Alaykoum salam Ahmed Mounissa. Ya Latif. Vraiment ça fait mal. Wanada mutiram. Et ben c'est hadisi zino. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Maudu gojonasia. Mwanamme Hamadu yaja uprofite zemali. Yaja uprofite omuluku waho. Ya huretsi maudu yendeza. Mwanamshende ulona wana. Wali wangu maduhazi. Wajoja sababi Hamada miyabe guji ya mdole avre. Uo profiteur. Gamzambo tsena. Uo profiteur. Uo profiteur. Gojwamba gawona wana wao sita, gawona wana mfukare, gawona wana watano, gawona wana shenda, gawona wana wanane. Karinga wajwa hujamru Hamada mi, ya jabe nguhulolo, kabo nguhanzo par amour, ya pa amour dedans, uo nguhanzo ili zemalizaho. Leo zemalizaho wanaziblokewa. Ngujo hemna riadu joshida umrege umniki, maudu ya hurensi bokoko, haukangu juhamba wokoko, nguono walona 20 ans, na 21, na 22 ans, wamba wama koko, girabe mria tape dans le 40 ans. Comme tu disais, daibo manam shohanko, fantôme, ambiwa na umahao, wajua fana règlement de compte. Na minga mwazo, henu jote de anjilia, gam jote de nremea mwando, gam libiti na nuhambi. Yode mana ka wazaze wenji unukanza wapara wazaze. Wazaze wenji walongu nu Marseille, ekaamba kwezi, hai kwezi, yeje, na mdeji mwize kwezi. Baba nukanga bumazababi, wababai hawanzoma wazaze tidekinasi ekangabo mazababi wababai hadungwaza wazaze tidekinasi njaju paro interesse hamimi yabona mdo jibuze kwezi mdo hamba mbona désolé otoweshaya sha ça fait mal mwana mshihamandoi yatsawana hahe warengo yatsuna hata haja zitso mtushe yatso hafiliha yeserikali wadongo mparabidi do jausu kukadha wono wana deja serikali wasana mbakawa ikatina bezo wana hauhada zia hadalwa ni wanru ya Rabbi hauhada zia hadalwa ni mshababi hau mazababi inu miracle hiri kwema na maza ya nabu maka ujibiziwa dabu ya kaunjia njimrege grosa simbriza hapa mra mjamre de hamaba gamanzuma jeune na watoto watiti mrenso wana msao wana wangamie msao wana wanagwani serikali msao wana wakiharuma tambu mregeze malizaho wana mdo gaspie wanaume yunga wambu mdu hamadoi yishababi uha mdu gusabari eme sababu mdu gusabari haukabanu gabu wako uliba wanaume no ajwa lalede unao gabu wazale wako utoa mapesa tiens j'ai besoin de toi gabu wako urengata d'hôtel viens ne voir, je vais te donner ça. Et subhanallah. Et comme nous avons suivi yabo, yabo mdu hamba sahala wabeini. Yembaba hafanya haini za ufanya ukaya ngabo wanayabo ya tu déclarer à son nom. Hafanya ya récupérer wanaya hata katuja récupérer. Haji umru hata wahedi haba kipari yembaba. Banda imanahe manamshe gumpatso aibu yembabana biatura mugabo usiku na harma bangwe rakansi gabo mdosko jokole mwana hangu ambe motola yo utowa hanyo gonza hendeza habe motola biro bale ola yo utowa yo uhuza wode mbaba hida kabala jishilia ya Rabbi badi utitsa motsi hufa badi utitsa motsi hufa Mwenyezi Mungu namnike hatima njema
wana shwatu gamlu pula omaha ntiwa ma avocat ma sœur. L'important c'est je parle nsulongo hasoli sahi manamme gamlongo idem zadewe ya fe avese na hamu ya dojo ya ukaya hatsawa makababa na mabibi rahane mrumma hahe hatwe mrume hendezahe o wana wanangwa ne sirkali emwana mwana mshenge abongo huzo emwana mshekati na tamba haja gwendo iho ikawdi ono maswilaha ngutwe bote hado zungulia ngufanywa mabalangu jiso na bokatujisa. Ça fait vraiment mal. Même j'ai mal à la tête. Attaché toi gachimro ça. Nous sommes amenés deuxième sujet m'bouc de chlayame. Ça fait mal wallah. Nyezimuna nike sitara inshallah. Nyezimgar nike musomema inshallah. Subhanallah. Moi je vois pas quel miracle que tu vas laisser le père de tes enfants pour des gens que tu connais pas. Juste parce qu'il faut venir te taper, de te manger, de te toucher. Gamabo Kali m'a désolé. Gamsa Osama ale kalmanjou la baba. Gamsa Osama, s'il vous plaît, nasohang. Na mkera vi. Womanzo muhiso wa 1 heure de temps, 2 heures de temps. Mwende mahule ma poupée konga oyabo. Yo vibre. Ze machini. Nemda kiarma sitara. Na mwende mahule. Ye ma poupée. Désolé. Eza ma poupée. J'aime le jijibiza. Nembaki harma sitara mvukishwa na hanyu na roma hanyu. Rahana aibu. Walaikum salam manizah. Butura yezo winga mridi nambe. Na mwede mahule za mapupe konga uzwa madukani. Izo so vibre. Gejo shida inji hata ibaki hata 2 heures de temps, 3 heures de temps. Et quand ils ont dit zomanza. Nembaki harma sitara. Shahom ruheda tare so wana ngwa ne sirkali kutsu hafiliha kutsu heda wawaona ngonongo farilo azamvu wa upawaka ibidi ujosu kukadha kutsu henda usikuwa hasibabu hawa nafsi yuhumenye akili gamsao amtsao sama hekataba kalima zero. Je demande des excuses. Oui ma soeur Kinaza, à leur longue vie à toi. J'espère que les vacances ça se passe bien. Inch'Allah. Ya Rabbi, wanashohangu, namni sami hikatsamba kalima ziru hamadi lulamba mwedima hule mashini. Vomieze mashini na ubakida one mrumao odani, o wana wavuke. Shana magane mruhamandoi. Yedato wanaware ngwa yatsunata haja. Imna mwana mshimrwa mararu ya luya bu yatsungo uhuza zungula une Marseille. Merci beaucoup, Mila Farah. Imna manam shinga mumjuo. Imna manam shemtiti. Weitsimdulo na shumo. Shemdulo hamam na bageti mnadundi. Shaizo zamba, nyanronga zamba ba oh. Urajido muoni sha utinone mna taiwa hangu. Subhanallah. Dahinga muhambia bomzaze wewe. Hulaaniha. Hutsawa wanaume hawara rahanu wana hao. Rahana mbabaho wana hao. Wana hao warangwane sirkali. Ye mhungo nziani nguhuzo. Eske ya maisha. Ye faransa hubaki ufanye. Ketinata importance hubaki manga. Retourne au bled. Va te soigner. Enda waombe lwadua. Wanaume hao kwa naoshida nifanya hata malungo. Siwa torea. Haukaya mimi ya unedeso mnyezi Mungu. Quand la vérité est là, on va parler avec le respect. Abogama bibuana shohangu. Wemzo hangu mze militera, longue vie à vous mzo hangu mtukufu. Daibuana shohangu. Gamrudini mwabia ukaya hewe. Kairi sitararana wambishia. Goremwele poda hujirengeza uzungulia ngokaliwa. Goremwele poda huzungulia ne Marseille ngovumbulwa nayi. Emajirani ngo hukadia o. Hujango no kaya vomier udola la 2 heures du matin à 3 heures badanga wewayo chehondani. E mwana haho ikaongu jendo mna mwana mshe kutsumtunda kutswafili hanaye. E mna mwana mshe ngulalo 2 heures na 3 heures hata wakati ngu dekushe onziani. Izo katsu hutushe bomzazi wewe. Eske uhundudanzi. Eske husante sheikoza.
eske hurambwa dulo elizamzade uzaya wana eske huduaze mahaba mbaba wana ho yakawonesa huno kavomie ya rohendeza ne hunde za equilibre huno kavomie o wana ujidebarase na ne hunde equilibre. Subhanallah, subhanallah. Watukufu, gardons le deuxième sujet. Il vaut mieux qu'on arrête parce que vraiment j'ai mal. J'ai mal. J'ai pas la force de parler à ce deuxième sujet parce que le sujet très touchant encore. Gardons le troisième jour. Donc, on a bien mon adam ikawe mwenye sujet nous kaya yarsame. Au cas déjà ça tient zabu kagam jamba. Sujet ya shababi ya rengwa komor ujahon. Ikawe shababi wo banda harengwa komor. Ya jia lole e mwana mshwa mbabaha. De mwana wa he mwana mshwa mbabaha. Banda hamrenge ujahon. Na wo haone mzade. Hajahamba katsumlola de mzade yemwade. Mzade izokoli yemwade. C'est vrai, elle est malade cette femme. Auka yedi Eliazara. Sha yena formu njema, yena sura njema, yemra hafu, sha karongowa. Haruma lera yo lance kalima dzima. Ola shababi banda hawasulu no bakatsumtsa. Bakatsimwema. Izo yeye hazijua. Wanaume himwa na msho wambie shababi ukangwa jo mfuma. Kwa jo mwaya afeka kajalule mwana msho hawa. Watukufu. Et si j'ai yonga du yambe troisième jour le lundi. Je vous jure, sina ushinda niambe parce que ça me fait mal. Wakati kao wajazatu watabi hawasufre horizaya. Jiru wasuli harma puhamadainu. Jiamba mwanamshi nguzayo wana ya sante danzi na ikoza na tambu. Yende hata ya turuko wana wanangwa ne sirkadi. Hasibabu ili ya hundre akselibre. Ya dodunga mahawara yozungulia. Ya dodunga ze konser. Ya dodunga ze bali. Ya dodale wakati yanzao subhanallah. Nyezi munaniki khatima njema. Ngamkupe ye TikTok. Nirengeze apela ukaga mnadazangu bana jujwa uparwaru nikeze fikira zao. Nyimdo TikTok désolé. Enu jukanza ya dunge. Ujuja njia harma ye turamdili ya komoko. Ye profili ndiyo uye ilo sur TikTok. Ya dunge hunu. Ili atimize hunu. Anza mnyezi mungu. Watukufu 07 73 90 17 54. Oui, moi, nama Soba Asuman. Longue vie à toi, mon frère. 07 73 90 17 54. 07 73 90 17 54. Gamjo Juampare, Monese Zira Ai, Zambrikao ya Zayamwana, ya Zayawana, ya Tsawa ya Sirkadi Warenge Banda Haro, haida fanya 3 jours hobonze. Nyezi Mungu anike taufiki inshallah. Assalamu alaikum maman. Wa alaikum salam. Ça te prend, tu es abattu mon chéri. Je sais que tu es abattu. Changa parce que Alicia Léon dit on a déjà décision aussi. Kana décision en washe watambishiwao na ndomi watambishiwao na watrompeo na wasao na weza shamana kavasindu bana mana ngabwajo wanza waso wahunda ngabwalona mali wali matajiri walo au madunewo pasungo na mali kwa china wana ngabwalu swani kristandia kutasino bonjoni pasungo wazwana kwa suwa munda na rweshele ukana vanusha babu ulawa banumu ye manambia zao mdunga shileyo udu hajini hae eka mdu kaswanza alele mdu natizaye mdu natobakisha babi na mvuu ya doreni ngalizi ya fanyayizi ya zao hata mdu aje mdu hazi ya jipie sha ezintabisha utina zingiza hamba ezintabisha mduwana matozinga shinda huu parce que je me mets à la place de 6 enfants tu vois je me mets à la place de 6 enfants et d'abord nous avons ça va mbebana mtati wakaona mbebana mtazao parce que walua titi wakana mzazie washa waboi mzazi wende wajiunda mafami watu zijua wajudi sao le pourquoi et le comment on se trouve là est-ce qu'on nous a tout katuranza nous a tout ni abakaturi sali lata ça fait très mal au cœur comme vous chez les amis ya nezi shenda ya ndavi hana mwale na ikuza cha ndio atu la mori la
ingama ya tiba mjani wa ya ziwa baada ukausa uja na tabia manizo washonga jarijipo bei liwaje manijira lelo ngwarizaya kama mrumana mali zohisa almali walbanun zinatul hayati dunia mali ruwana dintura duniani shari sawa rikeno wana rahana zemali au kana zemali ngavyo parenti zo kolona jo ngavyo parenti shawana ngavyo kabwa berombia dua donc on shida neji zebana ngotina parce que ça tu vois j'ai pas ça 6 enfants mais c'est pas la maman ces enfants wana walelwa wakana wana nyauda mzaje parce que wati kwa sio elwezo mzao yafanyao wakaona mbada yemosu whatsapp na mbada wadokana nzuri kwa wana ubaliwe zao kwa wana mtitolana kwa wana wangaziche wale larma sasa shida zije wakaunana wangaziche ndio nafahamu parce que wana ngo kwa tulelwa wana walelwa wajore wadwale bayo elekrukumbali cha à l'âge de 17 ans ngothabwa wajuru wontengwa wajidungeo na ufanya tabia sandizo na rijuze ndia bombo putiro basinga jishida fanya bandia rimude mjushi fanya jata na kukadera bukisho wan pasto manati wa mzima ngapchilo wana gusika komor botira mtivo wana yemzima kamde baka mzima kana treza sikofanya kriz tuwabishwa na masikofanya kriz wakati wajioni Felisa na lela mtobe wana ngwa wao na bwana mapia wakamu lebana kafali msafara 2019 njeni mwangari kabana indubana mwana hiwa name hewana angwe kabasa indubana mwanangu jodisa mdoni au kananga juzi so bakari leleje kabuka na ushidali ile ulela tinyangu chekambuka na ushidali ile mbio tizae. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam. Courage. Watukufu, Mwenyezi Mungu anike hatima njema. Mwenyezi Mungu anike mwisho mwema. Mwenyezi Mungu ajende alikuwa na damu hanza na hon duniani. Alikuwa na damu dushilizi sana. Mwenyezi Mungu jaili watuza ya wabe wana inshallah. Haukanga bo wenji watuza ya wajuhanza ike waza ya wenji. Uwazayo wenji kwa tuone samahaba na nyanzo isho Mwenyezi Mungu ya waba. Mwenyezi Mungu gotungoba wanduwa na ikao kwa tuje valori ya wana. Jailiyo watsona wabe ya Rabbi. Jailiyo wadona mahaba na wana wabe insha Allah. Haini ya zaya utsu sante sheikoza ya risante uledanzi ikaudia kautaber mwemezi shenda. Mwenyezi Mungu mreveye esprit ya do sante sheikoza. Subhanallah. Ya Rabbi. Jaili haini ya tuzaya ya zaye. Jaili haini ulona mahaba na mwana ya hunre. Ujaili haini uyazaya utoulela Mwenyezi Mungu mlongezi akili. Ya dojoka toma ya mrumana. Maudu ye kahufu. Ye mwana wodi ya joko utunga kakufupuhu. Ye mwana wodi ya joko utunga doamba ukaya tikana mbaba tikana mzaze. Mbaba hangu na mzaze hangu wanlele. Shama udi ye mwana hangu jojuana raji ya jana rankune. Ya ukama mangu wakabanu kaja kauli kelentiza. Mamangu wakabanu kaja kawafili hanasi. Mamangu wakabana katsuka udoro hayo enda zae. Sasir jari rengu aneda ule Faransa. Paske mama hapu katsuranza. Subhanallah. Mzaza hangu gamweshele wakati kao. L'on a à peu près 11 à 12 ans. Ikode makati na kaujwa maturamu. Shawona kamkonsidere kwa hangu na do kaudwa bayi mzaza hangu. Shama mangu yanza sikaudwa bayi mwanamsho hangu. Baho wakati najua kama maturamu do hii. Nja kaudozia homba Mwenyezi Mungu ya nizalie mwanasho wangu. Na maturamu hazaye wanawane. Majumeli wa ili wafu. Wanawasho wa ili wanawasho wafu. Hazana mwanamme hafu. Ye mhundami. Waonja waona. O wakati ya kaunzali ya abotikana nguza troza. Ya bunja jubaru joshida ni waisheleye. Shu wakati na jwa kwa yede mzaza hangu. Na kana 11 à 12 ans. Gamdongo omba Mwenyezi Mungu gamihodo msirini. Harmele pala shulatu hobasha. Chido tuwafatia haja. Mwenyezi Mungu jale mamangu anzali mwanamsho hangu. Mwenyezi Mungu jana mamangu ya zaye. Benga mwesheleyo. Hakarenge grossesse. Ipuha. Izofanya zejitadi Mwenyezi Mungu ya mbe. Iya jo ujibiwa. Abasari zamba uyakanewana. Wabakia abu wa mlele.
Mwenyezi Mungu kajamba harango walaru hani hatsi mimi mwanamme gami hule naye nsi karibu naye zeduwa zahe botura kawadi hata huzaya hulola gawana mnamana nereye mnamana uwe njenlele ngunere mnamana uwe njenlele lewo mrugena wana gamsufura pendant 9 mois za tambu na danzi na douleur mwanamshe go neglige kutsura mbasha ikoza wakausante owadzaza hatu wenye ikoza na mahaba kwa tsuhunra shani mafantomu de muhunra wana mtsone valoria wana subhanallah ya rabbi Mwenyezi Mungu sitirwa naso hatu sitirwa dzadza hatu haini ya zaya juu ila dhaya mana hani mratitsodiwa za ledanzi iwatsu uwa Mwenyezi Mungu atsu wabaya wabe. Oui Hassan Nassif gojo jombe gamfanyo na iban tsujuana lola. C'est pas question que j'aime pas. Moi, je veux marier avec la personne que je veux, que je suis amoureux. Beaucoup de femmes, 1000 de femmes, beaucoup de femmes. Wafanyose avance. Wajohanza. Je ne peux pas faire comme les autres. Que je marie avec cette femme par pitié. Je marie avec cette femme par... Comme ça, non. On marie par amour. On marie par amour. Le de l'edanze le nam zazarango. Kulo la rahane jafa na olem jihu. Ça me fait mal. Chasson banit na ujwa utsolo là comme ça au hasard, maman. Je peux pas me marier au hasard. L'importance maintenant, j'ai déjà la personne. J'ai déjà trouvé la bonne personne. Si j'aurais me marié depuis longtemps. Mais je suis pas profiteur. Je peux pas me marier parce que j'ai pitié de la personne. Ou j'ai pas le choix, je veux des papiers, je me marie pour avoir le papier, c'est pas ça. On marie par amour. Là, t'as raison, mon frère Nassif. Watuko fwana shohangu. Natkiwana da madoshi la yurjoka wenda. Mrado joka toma ya mrumana. Mruna titsozaye mwana. Hajafanya zikao da unumasula. Mruna zaye mwana ya mlele. Wajiwari lele, wajiwari sitiri, wajiharungu wana hawalatsa, ili ya unre akse libru, ya doro wakati yanzao, ya doro antro wakati yanzao. C'est ça. Mwenyezi Mungu nikirate manjema, Inch'Allah. Je suis vraiment désolé si je parle mal, ou je dis n'importe quoi, mais vraiment nashango, gampa umaha, comme tu dis sikinia. Kam tufikiri stara ya hanyo, kam tufikiri wanwa mahanyo, kam tufikiri ze aramiza hanyo. Shaha wanga shidunga mlu hata mlu ya tsawo ya vurize mwana. Subhanallah. Subhanallah. Boum! Oui, Edji. Faïsa Imadji. Longue vie à vous, Toukof. Deuxième sujet. Je suis tellement désolé. Sinon, je suis dans le deuxième sujet. Parce que le sujet, nous, il se sauf le cœur et la tête. Mais ça, je vis bien. Gam aminokaya mitsirewe. Na irewe Mwenyezi Mungu do wumbo. Mitsifenya. Na fenya Mwenyezi Mungu do wumbo. Koma waluma karboshi na mabibi. Wahundu washi na tujionda mdumshi. Koma nimluma eskeleti vivant. Majionda na washi mimi na tujionda mdumshi. Je ne peux pas faire comme vous. Gamlolo ilinga de madame Choinai. Gamlolo ilini hunde papier. C'est pas ça. Gamlolo ilini de hunde mabanu nolala parce que je suis fatigué d'être hébergé. Gamlolo ilini hunde quelqu'un c'est comore. C'est pas ça ce que je veux. La première chose que je veux, c'est le sentiment. C'est amour. Mahaba. Maoudou mdodu gana dene mrumshe. Ukesuluka gojo mzingara, gojo mjia, gojo mgate,
Gojom Kole. Shawenji walola wangu washe. Kwa tutus mutwa dunganado na ukango doit faire course. C'est pas ce que je vais. Je vous dis encore. J'ai déjà trouvé la bonne personne depuis Gasna 4 ans. Inch'Allah bientôt. Par amour, mais pas par intérêt. Attends pas Kadayavo. Boum! Les carboches, vous pouvez dire ce que vous voulez.